Zajednice grada Umaga kaže da su najljepši zalasci sunca u Umagu. Prema tome, ovo je jedan prizor koji zaista treba doživjeti. Pogledajte kako izgleda zalazak sunca u Umagu. Senza un perché, e tutto viene da niente, niente rimane senza di te. Kanal putovanja i zdravlja nalazi se u Umagu. U društvu ovih predivnih dama čujemo imena. Ja sam Iva, ja sam Sara, ja sam Katarina. Fali nam Marinela. Fali Marinela, naravno. I kako odoljeti ovako divnim djevojkama, a ne naručiti ovako ukusan sladoled. Dakle, još jednom, hvala vam. I evo nam i Marinela u novom videu. A pojavila se i Marinela, tako da imamo kompletnu sliku svih ljepotica. Hvala vam, cure. Ovako vam to izgleda na kraju sezone. Sve manje ljudi, 8:30 navečer, nigdje nikoga. Malo ljudi po nekim restoranima još jede, ali u 8:30 ipak je rujan, 7. rujna. Pogledajte kako su to već polako sezona zatvara. Tu i tamo neko. Poslije ćete vidjeti u restoranima još ima ljudi. Zapravo ovako malo ljudi na moru u morskim gradovima gdje su ogromne gužve kad je sred sezone ima svoje čari. A tek je 9 sati na večer. Se može Marko šta ukras polako? A? Se može šta ukras polako? Polako? To mi ne treba. Imate neke ručnike sa felerom.
stvari.